Zo Indigenous Forum ZIF le Pang Zirlai Pol Joint Headquarters Aizol 10 Draft Indian Forest Amendment Bill 2019 chungchang voin khan Aizola an zirho Zo Indigenous Forum Vice Chairman Pulalin Tharakai Shuai zirho na ahian Zo Indigenous Forum Director Albert C. Haukip le Pusidal Remruat ten thu an soya Draft Indian Forest Amendment Bill chu namtlem zok le ramngobe chhana khosa te tan ahim lo ni inan soy Pang Zirlai Pol Joint Headquarters Aizol President Centenary Silal Zaomale Prism General Secretary Po R. Elian Tluang ate po in thu an soya Zo Indigenous Forum hian pang namzia rang le namlam chi sang sang le tongte aral mai lo na tura von that konga Pang Zirlai Pol te hi an pui me kani